Yes, ikaze nanone kuri mwese mudukurikiye hano kuri iyi channel. Tukaba tugiye kugaruka mu makuru abagezweho by'umwihariko abagiye anyura mu nyakuri bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero tuyahera hano muri Kongo, aho batubwira ko imirwano yahinduye isura muri Kongo. FARDC n'abayifasha barashinjwa gutangiza intambara yagutse. Ihuriro AFC M23 riratangaza ko uruhande bahanganye rugizwe n'igisirikare cya Kongo, FARDC n'abagifasha byatangije ibitero by'urugamba rwagutse mu bice byose by'imirwano rukoresheje intwaro za rutura zirimo indege zitagira abapilote. Amakuru y'ibi bitero yatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Gashyantare umwaka wa 2026. Kanyuka avuga ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Gashyantare 2026 kuva saa 8:43 z'igitondo drone z'ingabo n'abahuzamugambi z'ubutegetsi bwa Kinshasa zarashe buhumyi umujyi wa Rubaya zica inzirakarengane z'abasivili. Umuvugizi wa AFC M23 avuga ko ibi bikorwa bigize ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kugaragaza ko budakozwa agahenge kemejwe. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kugaragaza ko budakozwa agahenge ko guhagarika imirwano. Mu kurenga ku byo bwiyemeje bwatangije intambara yeruye ahantu hose h'urugamba ndetse n'ahandi hose. Kanyuka kandi yongeye kuvuga ko nanone abarwanyi b'uruhande ruhanganye na AFC M23 banagabye ibitero bikomeye mu bice byo muri teritwari ya Kalehe. Yakomeje agira ati kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Gashyantare 2026 saa moya zuzuye abarwanyi bishyize hamwe bagabye ibitero by'ubugome kandi bigambiriwe mu bice bituwemo n'abaturage benshi bya Kitendebwa, Kashihe na Kiduveri muri teritwari ya Kalehe. Kanyuka akomeza avuga ko ibi bitero by'ubutegetsi bwa Kinshasa bwiyemeje kumena amaraso bigaragaza ko budafite ubushake namba bwo guhagarika ubwicanyi bukomeje gukorerwa inzirakarengane z'abasivile. Akaba ari ukurero byifasha hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomereza hano mu Rwanda aho u Rwanda rusaba urwego ruhangana n'imvugo z'urwango mu karere. U Rwanda rwasabye ko hashyirwaho itsinda ryihariye rishinzwe guhangana n'imvugo z'urwango kubera ko ukudahana imvugo mbi zikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga biteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yabigarutseho kuri uyu wa 23 Gashyantare mu nama ya Durban 25 yabereye i Geneve mu Busuwisi. Yari ifite insanganyamatsiko igira iti uko kudahana ibyaha by'imvugo z'urwango bitiza umurindi urugomo n'ihungabana ry'umutekano mu karere. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati imvugo z'urwango si ubutumwa mu gihe zitamaganywe bigafatwa nk'ibisanzwe cyangwa mu buryo bwa politike zigahabwa umwanya zihinduka igikoresho cy'ihohoterwa. Yagaragaje ko nubwo iyo nama ya Durban itanga umurongo ngenderwaho ku rwego mpuzamahanga mu kurwanya ivanguramoko, kwanga abanyamahanga n'ubundi bwoko bw'ubuhezanguni, gukangurira ivangura n'urugomo bikomeje kugaragara henshi ku isi. N'ubu hashize imyaka irenga 20 iyo gahunda yaremejwe. Yakomeje agira ati mu bihe bitandukanye izo mvugo zirihanganirwa cyangwa se zigakoreshwa n'abanyapolitike mu nyungu zabo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yavuze ko ingengabitekerezo ya jenoside n'imvugo z'urwango bitarangiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ahubwo byongeye gukwira bihabwa ishingiro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati gukomeza kubaho kwa FDLR, umutwe witwaje intwaro wafatiwe ibihano na Loni ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, bigaragaza uko kudahana ibyaha bituma ingengabitekerezo z'urugomo zikomeza kubaho zigakomeza guhererekanwa mu bice bitandukanye. Yaburiye isi ko izo mvugo
z'urwango zidakumiriwe hakiri kare, ivangura rikomeza kuba ibisanzwe, amatsinda amwe agatangira gufatwa nk'abanyamahanga mu bihugu byabo. Akaba ari uko rero hano byifashe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, dukomereze kuri iyi nkuru aho polisi y'u Rwanda yemeje ko yamenye amakuru azatuma hafatwa umugore wagaragaye cyangwa se wagaragaye akubita inshyi umugabo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, CIP Gahonzire Welares, yatangaje ko urwego rwamaze kumenya amakuru arebana n'urugomo rw'umugore wagaragaye mu mashusho akubita inshyi umugabo we mu ruhame kandi kagomba gufatwa. Ni nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'umugore ari gukubitira umugabo mu ruhame amubaza aho yiriwe. Ni amashusho agaragaramo umugore uhetse umwana akubita umugabo, bivugwa ko ari umugabo we, akamukubita imigeri n'inshyi mu matama anamwuka inabi, amubaza aho yiriwe. Mu mvugo y'umujinya uyu mugore abaza uyu mugabo ati, wagiye mu kazi cyangwa ntabwo wagiyeyo? Biriwe bampamagara njye ndi nyoko, birirwa bahamagara ndi nyoko, birirwa bahamagara. Amakuru avuga ko uyu mugabo yari yavuye mu rugo ajya mu kazi, ariko ntajye yagahitira mu kabari aho yari yagiye gukora bakamubura, bagahamagara umugore we bamubaza aho umugabo we aherereye. Amashusho agaragaramo uyu mugore yagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho banengaga uyu mugore kubahuka umugabo we akamukubitira mu ruhame. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, CIP Gahonzire Welares, yavuze ko uru rwego rwamaze kumenya aho ruriya rugomo rwabereye kandi ko uyu mugore ari gushakishwa. Yagize ati, turamufata, twamaze kumenya aho byabereye, biriya byose bituruka ku businzi. CIP Gahonzire Welares wagarukaga ku nzoga z'inkorano zimaze iminsi zikoresha bamwe amahano muri iyi minsi ndetse zikanahitana ubuzima bwa bamwe. Avuga ko uriya mugore nta kindi cyamukoresheje ruriya rugomo atari ubusinzi. Yakomeje agira ati, ibi bintu biri no kwica abaturage, birateza n'ikibazo mu ituze n'umudendezo. Abantu bararwana, ugasanga abantu bararwana ku manywa y'ihangu, ugasanga umugore arimo arakubita umugabo. Inzoga z'inkorano zimaze iminsi zivugwaho kugira ingaruka ku buzima bwa bamwe mu banyarwanda, barimo n'abaherutse kwitaba Imana, aho mu karere ka Bugesera hari abantu 27 bazize ikiyobyabwenge cya kanyanga cyasanzwemo ikinyabutabire cya ethanol. Yes, akaba ari uko rero byifashe, ariko wowe utarakanda subscribe wayikanda, utarakanda like ukayikanda, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu makuru menshi agiye agezweho. Yes, dukomereza hano mu karere ka Karongi, aho mu mezi 3 abarenga 60 bakatiwe n'inkiko bazira ubucukuzi bunyuranyije n'amategeko. Abashoye imari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro babikora mu buryo bukurikije amategeko, bavuga ko babangamiwe n'abakora uyu mwuga mu buryo budakurikije amategeko kuko bubateza ibihombo, bagasaba ko hakongerwa imbaraga mu kubahana. Muri Karongi abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bagaragara cyane mu mirenge ya Rubengera, Rugabano, Gashari, Murambi, Bwishyura na Mutuntu. Babukorera mu migezi irimo mu Musogoro, Mashyiga na Nyabahanga inyura muri iyi mirenge. Iyo ugeze ahakorerwa ubucukuzi butemewe, usanga ababukora barategangaguye imirima y'abaturage, aho bangiza imyaka yabo, udasize n'inkombe z'imigezi ya Nyabahanga na Musogoro yisuka mu kiyaga cya Kivu na Mashyiga yihora muri Nyabarongo. Ntambara Eline umaze imyaka 13 akorera ubucukuzi bwemewe bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Karongi, yabwiye igihe kacukura agasegereti koruta na lithium ati, mu kwezi tubona toni hagati y'eshanu n'esheshatu, dukoresha abakozi hagati ya 400 na 500.
yagize ati abakora mu buryo budakurikije amategeko agera i Kigali nta misoro batanze bigatuma agurisha ku giciro gito bikicira isoko ryacu. Ikiro cya gasegereti tukigurisha ibihumbi 35 ariko wakigurisha ibihumbi 30. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard avuga ko kuva mu mpera z'umwaka ushize bahuye n'abafite imirimo ikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu mirenge yose, bababwira ingaruka z'ubwo bucukuzi butemewe n'amategeko ko babihana. Ati twasabye gutanga ibirego tubabwira ko utazatanga ikirego uzabazwa ko ari we uhacukura. Kuva icyo gihe abantu barenga 60 bamaze gukatirwa mu nkiko ku buryo ubona ko bitanga umusaruro kandi abantu bacukuraga mu buryo butemewe umubare ugenda ugabanyuka. Uyu munsi dufite gitifu w'akagari ufunzwe kubera ari kubizira. Uwo muyobozi w'akagari akurikiranyweho kuba yarahaguye amakuru abakora ubucukuzi butemewe bakihisha inzego zije kubafata. Yes, akaba ari aha rero dusoreje amakuru yacu, ariko wowe utarakanda subscribe nyamuneka ikande, wowe utarakanda like uyikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agezweho. Bari kumwe nanjye David, mukomeze mugirire byiza, turabakunda neza cyane.